thlir tu te chibai le vekule ole Israel Hamas indona ningana khwang choi thla ni som pakhat ni lai ni ani a thil thleng tharte kan han puang le don ani ole Israel chuan Gaza andang phui vekta a thlona mangin Hamas lam tomna le an munma an chinchia te an lakap ngor dot dot reng boka heti lai hian Gaza hian poi soilo no naw tam tak Palestinian mi pui anom ve ti sha ta tha a heng mi pui soilo tinen lama dan pin vek chu UN chuan tha an ti lo thu an soya US chuan Palestinian mi pui soilo le Hamasina an man Gaza chunga la American te an chwa theinan kong khar hong turin an ngen tholeni khan Biden a chuan biaklat na mangin Israel Prime Minister chu boina chwa nuwa avoi ni na na bele a kumsom nga kalta chunga an rambe na RAPTHLAK bera phubalak na atana Hamas ti chiata tumlai me khian Gaza Strip a civil medium turle civil mi khoilo theyang bera che turin angen Biden administration chuan ramdang tinen ruaman na ansia meka heyan civil mi puitamna coastal enclave silai manga inka tonna crossfire anto hlomna wangin Gaza tanga him taka chwa theina tura ruaman na siam ani don ni in US administration official te chuan an soye Gaza a Palestinian civil mi le American te chu ruaman na siam dan chuan Southern corridor mangin Egypt ram chunga an chuak theyang Israel sipai te chuan leilama indona lian zo kalpui tumin an lein buat sai meka US ralthuam in Israel athengta US ralthuam phur thlo na ma saber chu Israel rama atumta US ralthuam phur thlo theina ma saber chu nizan khan Israel chimlama Nevatim airbase a atumta ni in Israel Defense Force chuan an soye Israel Defense Force chuan thu chwa siamin heral thuami sipai be pui an thak mek na a atangkai don he ni in an soya lian tham zo ka che theina turatan le an malak na ti ol sam tu tur ani nakin zela anin bua saina tan le ruaman na siam chau zel na a atangkai don he ni in an soye Israel Defense Force chuan US in athlop wangin lom thu an soibok mel mai nang tlang kan be na konga le sipai tho ho na kan nei hian ama aya chakzokin min siam donani regional security le stability nei na konga po apoimo hle ni anti US hian Israel ta na ralthuam athon hi engchiang e soi ni loma se air defense le munition tia soi ani a Day5 khan kan soi to a Hamas ho rocket ka thlak na tur Iron Dome ta na man to ralthuam puimo chu rang takin US hian Israel ta na thon turin ain buat sai ruma nizan khan Israel thenpui anita a in ngai to non ho lawin US hian Israel tan ralthuam athon tarum mai heti la hian Turkey President Erdogan chuan US in aircraft carrier atir chu adem zia thu asoi Israel nai taka indolong liana da chuan Gaza ami pui tha nunna swat bel ani alau thu asoi Turkey President Tayyip Erdogan chuan tholeni khan US in Carrier strike group pakhat Israel na izoka asona wangin asoi sela Gaza a mi pui rot chimi na ang maya RAPTHLAK thil athen thei chumi ta na manrua atang lawang ti kan soi theilo ati in rinia Hamas firfiakten Israel an be nuwa US Defense Secretary Lloyd Austin chuan pathiani khan US chuan Carrier strike group USS Gerald R. Ford Potel na chu Israel na izoka asondon ti asoi nuwa US longlian chuan Israel na itaka omhuna khwarta wung mai US aircraft carrier hian Israel bula enge antiang engwangin nge an local indo longle achunga thlo na ti hian enge antiang Gaza le ache vel ti hi anon beidonem ni chuta chuan mi pui tha chimi na lian tham tak thleng turin ma an la don ti na emni ti in Erdogan chuan Ankara a Austrian Chancellor Karl Nehammernen press conference an neina asoya Erdogan hian ama in Turkey chu muanna aum theinan Israel le Palestinian sipai te inkara palai na thok turin ain pe tholo soi to bok ani
ole US President Joe Biden a chuan White House a thu a soya Israel buai neina a ngong zia chu a mela le a tongkama alang chuak theial ni in an soi Hamas firfiak polin Israel an beina RAPTHLAK tak chu adem thu a soya Hamas hoin Israel mi sangkhat zet anti lumwanga Israel torna chu asia thiam pui thu le a tor pui thu a soibok Biden a chuan US thinrim dan soin White House a thu soina a Gaza atanga Israel rama luta be pui thak tu Iran thopol Hamasin American mi an manual ni in asoi he poi khoina thlenga hian American mi sompali anthia National Security Advisor Jake Sullivan chuan thuthar thedar tu te akomna a US chuan American mi somni anbo nia an RIN thu soin ma se he hi chiang taka confirm an lanilo an mantel ngei chuan an ring Biden a chuan Washington chuan Israel hena intelligence asir don ti soin hostage recovery chungchanga expert dang ada bil don ti asoya Hamas lamin an man chan chwale shwaikir chungchanga mithiam bik atir chuak don ti asoye Sullivan chuan American sipai te chu ground ta da anni don lo ti asoi thunga indona muala US sipai antir don lo ti asoye Biden a hian Israel in Gaza a Palestinian civil mite nunna aza sak apoimo thu asoya Israel in Hamas laka ground offensive anei theinan abei mekani Gaza chunga Israel sipai lutin Hamas ho answat luan donem ma se Israel hitona hian leilama in beina pui tham tak ma chon turin ain buat sai meka hemiatan hian sipai khe khal noi thumpo anin buat sai sau sawani Biden a chuan Hamas ho che dana soya nule pate an thata no sen an thata chung ko pum an that manga meichia an pong swal bokani ati Biden a chuan Hamas te hian Nazi Holocaust atanga dam chuak te po tiamin an mi man te choti hlum an tum ti asoya he hi mishing pa ngai kalphung pi alam dai ani dan bo chhian na lian tak ani ngei don ani ati he pol hian an ti do da na an kalpui dan le thisena an tui halna chu isis nen an danglam lawani ati he hi firfiak na chu ni a ma se juda mi puitan chuan lungchhia thlak takin thil thar ani lauti in Biden a chuan a soya he thil thleng hian juda te dodal na le juda mi puite ti hlum chungchang shia ringna arun pholang to ni in a soibok Iran le Iran thopol Lebanona Hezbollah ti chungchang a soina langsar taka Biden a chuan he buaina a in rol chak le in do mang hi mangtangkai turangai to mek ram emo pol emotan thucha anei ti asoya thupakhat shiltur cheu kanei chelek su ati US in oring tak an chwa wangle indo longrau pui Israel bul Mediterranean tuipuya aron chopwang hian he buaina mantangkai tuma Israel ti chunga kut zazek zek tepo anlain sum sham sham ni inasiata abik takin Hezbollah le Taliban tepo antel Hezbollah phe hi chu anja et to ngeyang masi anche ve ni nga chuan US hi ain ngai to anon vak arin omlawa he buaina hi an buaina ni American sompali zet anthia engamozat rukbo anom mek bok Israel hian tholeni khan Gaza strip chu kumsum sari panga chung zet Palestinian tinena anin be to na thlona manga be pui thlak nan na ber mangin abeya Hamas firfiak te chuan vo khana tel lole warning masalawa kan mi puite in be ani chuan kan mi man te pakhat te in kan ti humang ti in vo khana anti chuak ve ngalani kha Biden a hian Netanyahu ne na indona nilina a phone calla avoi thumna na anin biak na a United States a hetiang thil hi athlengani chuan kan chhana chu rang takaniang ti in asoi Biden a chuan Israel in abe pui thlak na tura pui turin US sipai tan puina thon ani tur thu asoya Congress surang taka ma la turin angen don ti asoi White House chuan Congress a angen na thelu angai to America heian Ukraine le Israel titan sipai tan puina a huamang ti in he thil hrichiang tu pakhat chuan a soibok White House chuan thole ni khan Israel atanga ven himna dil na dang ti chu arang the ang birati hlotlina be sei thu asoya Biden a chuan Israel Iron Dome missile defense system in a manchin interceptor ba ka ralthuam dang po ti pun atiam hei ba ka hian he biala US sipai omzat po alet ni in ti pun atiam bok heti lai hian Washington a Israel embassy chuan kar top lama
Hamas te beina wanga thiza chu mi sang khat chuang an tling to ti an soi RIN AIIN RAPTHLAK ang o Naupang ngaihthlak chi lo he hi puan lo kan han tum zet na a ma se Israel mi pui thi tamber na mun ani wangin RAPTHLAK de ma se thuthup de lekin kan han puang telange in rinizinga Gaza Palestinian helhawin rocker sang ni zanga rual Israel anron ka khan Iron Dome mga dansen tak anilawa Israel ram chung Gaza ram ri naya munnuam tak Paizol chamdur maya chuan music festival mangin thalai sang rual an phumurmur maya kibbutz paradis ti hialin helai munnuam tak hi an soi thinani chutia Hamas rocket sang rual ron lu chuan Israel mun sang dam doin te bazar mun le shopping mall lian le mipui che na ba ka helai music festival manga thalai pungkhom te chu aron kap ta te rengani kha RAPTHLAK takani music festival manga thalai pungkhom te chu an tlan dar ta ur maya laule thabar mangang orol nen thisen bone noi nen anin pol sop nul mayani chu in pakhat kang to pona note ruang charani a kongpuya ruang thisen kai neng nuang le kang u them huam tenen an thalpheng phungbok he thil khan nuwa chanchuak tu te an tho lai le atuk thleng khan ruang sing hoi sen lo a om hiala ruang da na bag body bag te chu basketball kota anda vum ther thura mitam takle khwalzin tam takina an tlo fo mun chu mun rim chiale tom kai lawa achang zota ani ni tlem te kalta khachuan helai mun hi Israel ramalo nei tu tlem te Israel ramalo nei tu tlem te te chenna mishing zasari somnga vel omna kefar eza a kibbutz mun chu mun moi tak alani a anjinga tamjok chu Naupang nei chung kwa anni rocket an kalu nu khan Hamas firfiak rual Israel lut ten an khoi masak ber khwa ani a Hamas silai kengte Gaza strip atanga ron lut te chuan helai khwa hi an swa samna sa hle a nule pa no te chung kwa Naupang te chu an khuma antana mun him anga an ngai le thamwang taka an ha cholna pindana te eitur siamna chaukalama te an huana te an thi ani Hamas lam hian an pong potha mi mai ni na langa achan chu heng huna hian an ruang alo thalpheng phung mai ni ti in Israel Major General Itai Veruf chuan thole ni khan asoi indona hmuna ni lo masakharani in swatna in road chimi na zokani ti in Major General Itai Veruf chuan asoya thi chen khat chu an lu tan sak an ni ti asoi bok hetiang hi kala mungai lawa kumsomli chung zet chu sipaya ramrong kalo bolve to a kala mungai lawani ati hialani Gaza strip atanga kilometer thum chawla kefar ezahi Israel chimlam Hamasina abe ina satberte zinga mi ani a he kho ami chengza asom zet anthi ni in an soi Israel official ti chuan tun thleng hian Israel mi sang khatvel anthi to ti an soya atamjok chu civil mi te anni a an chen na ina kongpuya te an ruang char an ni hlomani Israel ten phubalak na manga be pui an thlak na a Gaza mi zariat somthum vel anthi ve to bok kefar ezabe ina changadam chuak evidor swordsman chuan anupuile afanu kum khatmi chu anin chunga safe rooma darkar somni chuang zet anin thupnuwa Israel sipaiten an chan chuak ani he khwa adam chuak kum somthum pariat mi chuan ruang chu mun tena a oma khoya po ruang omani ati hiala kan paradis chu akang chhevek to mun tina thisin aluang atibok silai keng ten kibbutz fence antichia tholeni khan Israel Defense Force chuan ramdang press te chu kibbutz a hian an hruaya in kang chhito te kongpuya helho kar halle furniture chhito te le munma an swa samte an entir tholeni tlai thleng khan kefar aza kibbutz a hian officialin thizat puan thei alani lawa ruang charbel zel alani Israel sipaite chuan puak thei thil kap nia anrin lel chen na inte an ladap chunzom zel bok helai muna sipai thupuang tu chuan poi khoina thlenga hian mitam tak an thito ti asoya sipaite chuan thil khendan chiang tak chu report an la pe hlei theilo thizat anom bel wangle chian na thlenna mu chwa tharzel ani wangin report momal siam hlei thei alani loni in an soi Hamas silai keng te hian kibbutz fence chu anron suchia a at mover mangin
an ron nor chia a hei wang hian silai keng tam tak chu hungpon lam Israel lama an ron lu thei pha ani firfiak te hi motor le hang glider mangin tam tham tak an lut bok Major General Veruf chuan kibus khochunga silai keng lut zong chu somsari vel ni in asoye Kalashnikov rifles rocket propelled grenade le hand grenade te mangin Hamas hian he khwa hi apong po be chia mai ni in alanga he hi dam chuak tile an ralthuam man nu atanga shiat ani thu Israel sipai reserve sipai pakhat chuan Reuters ashil mase media tin hena thu soi phalna nei lo wangin aming tarlani ro adu lo he thu buat sei lai tukin jing lam khan firfiak te ruang then khat chu kibuts che vel kong puya an ruang ala thal pheng phunga kordum an hatlang puya khaki korfual le army vest hachungin leichara thisin nen an la thal ring ani ruang pakhat chuan akuta pistol alaking bok Israel chuan ground offensive abuat saya Biden a chuan Hamas be na chu swal na tho ramhuai thilti ni in asoi Israel chuan Palestinian firfiak pol Hamasina an be chu ground offensive manga an chan let na chu na sazoka kalpui atiama US President Joe Biden a chuan Israel chu athlop thu atiama tunchuma thilthleng mang changkaya Israel be tum to piang te chu vokhan na apezel bok Israel hian kumsom thum paria chungzet Gaza aup nuwa kumsang ni panga khan sipaite achwa tira kumsang ni pasaria Hamasin Gaza athune nan lak nuwa po blockade nuaya a umringa thole niya Israel sipain Gaza anhwal pingto ti anpuan nu hian eile inle fuel le thildang Gaza hian alut thei to lo bok ani Israel khochakram ria hian Lebanon chimlama tangin rocket pakhat chu tukin khan Israel lamhoin ka ani a hei wang hian Israel chuan rocket mangin an changlet vele ngal bok Syria tangin Israel ka ani Syria a hian Israelina an be fo Iran thlop heltam takin bu an khwara tun boina arun zuang lu du mai turangai zinga mi anni voin lama khan Syria ramatangin rocket le seling omozat anun kapluta heng anon ka chwa tamjok chu Israel mun zau tak chen na mun nilawa atla a heian Israel chu na sazoka silai met puak let le turin anordon ni in sipai te chuan an soya he malak na hian in dona zau jok athlen theinia hlauna atipung zwal hebok White House a Biden a chuan thuthar the dar tu te ashila United States chuan kan deterrence ti chaknan he biala kan sipai din hun ati chaka aircraft carrier strike group le fighter aircraft te po Israel nai taka asun toni ati Biden a chuan a tolangin asset dang son lo turin kanin pe rengani ati a ram engpo polengpo thilbuaina rem changa manga indona alu tumle lu du anom chuan in ngai to anon le ro se chung ho hena chuan thil soi kadu thumal pakhat chau soi kadu don't ronche su oti in Biden a chuan Iran le he biala proxy te sha turin asoi US official te chuan Iran in he poi khoina hi arwa man ti fin fia nan nei lo ti an soya ma se Iran in hun rei tak chung Hamas athlop thu antar lang thung ati Biden a chuan Hamas be na hi thil swal ti na ni thu soin Washington chuan Israel chu sipai tran puina dang apele don Iron Dome aerial defense system ti punna tur ralthuam le interceptor te po atel ti asoye Israel sipai chu Hamas ho an chan le dana indona dan zom turin angen thung Biden hian a top diplomat Attorney Blinken chu Israel atir meka vo in nilai ni hian hebia lampan hian a thlok chuakang Israel official tinen in mu in pum khatna le thlopna thucha asoidon ani ti in State Department thupuang tu Matthew Miller chuan asoye Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kaishwai right wing coalition le eptu shwai to te chuan emergency unity sarkar an siam thwaidon Netanyahu le Defense Minister Louis Benny Gantz te inbiak na hi Tholenia nei tora ruwa manima se nimin thleng khan ti khotlai ani Israel chunga Hamas hel an la umtlat mai Israel sipai te chuan an sipai te chu helicopter le drone manga thlopin Tholeni tlai khan Israel ram chunga firfiak tenen aning kap ni in an soye Askelona thil thenga hian sipai te chuan firfiak pathum an thata Gaza Strip atanga kilometer som Melruk ayahla oil terminal bula industrial area in ka na hi aumani
Israel indona thlona te hian Gaza khopui chunga district pakhat Daraj Tufa Nizan Khan target somsari chuanga kapni in sipai te chuan an soibok Gaza City a sabra venga chen ne in pakhata bepui thlakna a mipanga an thi ni in medical official chuan a soi Gaza a chuan hun pakhat in chimkara mi somnga vel an tang meka achunga an tanga chan chwa na thoktu te chuan mitang te hi anla chan chuak theilawani United Nations chuan Gaza mi nuai khat singria chuang chu chenna nei lovin anom mek ti apuanga mitam tak chu kongpuya te skula emo anin khungkho mani Tholeni Khan Gaza a Khan Yunis Hospital ruang da na huna ruang te chu stretcher da ni in anpuma an mingzi ani a medics te chuan mithi te omna tor mun a to lo wangin an chung te chu ruang lawat turin an ngen ani Gaza a municipal building pakhat chu emergency shelter atana manani lain achima chutadam chuak te chuan thi tamtak anom ni in an soi Hamas political officer member pani Jawad Abu Samalale Zakaria Abu Mamar te chu Khan Yunisa airstrike anthini in Hamas official chuan asoibok Israeli enclave a beitran nuwa Hamas member senior tha masak ber anni Israel te chuan Abu Samala hian Israel civil mi te beipui thlakna engamoza da kai roi to te soye Palestinian Foreign Ministry chuan in RIN Khan Israel in bepuya thlakna a residential unit singni sangni zaruk chuangle health facility som ati cheto a school somli pariat ati chebok ni in ansoye Hamas beina soisel to UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk chuan international humanitarian law bo chian na chiang takani ati West Bank ka chuan in RIN Khan Israel sipaitinen aning ka na a Palestinian mi somni pakhat an thito a mi za som thumin hliaman tuar to ni in Palestinian Health Ministry chuan an puang bok heile tuna indona a thuak bur ber chule Israel chuan karma salama Hamas in abeina RAPTHLAK tak chu 9/11 nen ante khina he in beina ta na ruwa manna siam tu an thuak bur pakhat Palestinian firfiak Mohammed Day5 chuan al-Aqsa flat ti in asoye In Rinia Hamas in Gaza Strip atanga rocket sang tamtak anka chwa laya audio tape ati chwa he chet na hi Jerusalema al-Aqsa Mosque Israelin abe wanga phubalakna ara chwani thua soye kumsangni somni pakhat mei tha khan Islam mun thiang limber pathumna be ani nuwa Arab le Muslim khovel ati thin ura Day5 Israel ramami sangkhat zani chuang thina be pui thlak na tur ruaman na asiam tran ni in Gaza a Hamas nena inzomna nei nai tak chuan asoi he thil hi Ramadan chunga Israelin al-Aqsa Mosque abe lai sin le footage satanga lo chuak ani a pathian bitu te anwa a anbeya tarle tlangwal ti chu mo satangin an chwa tirani ti in thudon na chuan asoi heng zong hian Muslim ho thinrim na chu meipui angin ati alta ani kumni chuang zet aliam nuwa karmasa inrini khan beipui thlakna kumsang ka zakwa somsari pathuma Arab Israel in karabuaina achwa nuwa Israel ram hemna konga danbo chia na RAPTHLAK berle beina lian ber chu athlengta ani Israel tha tumna tanga voisari dam chuak to Day5 kumsang ni somni pakhat khan anunung beratan tha tumna tan adam chuak le a mi puima ain lan le ngai talo voin hian al-Aqsa thin urna kan mi puile nam thin rimna chu puak dar me kani kan mujahidin indona nei tu voin hian he mi swal juda hawa soina ani a an hun atopani ti shatirna ni ani ti in Day5 chuan recording a hian a soi Day5 hi aumna hi shat lanisi aloma se Gaza hian enclave noya tunnel mesa lein hoi mun birutaka a umni in an ring bera Israel security source chuan Day5 poi khoina thlendan to ruwa manna le kalpui dana direct in ain rol ni in asoi kumkhat chuang je chu West Bank ka boina achuak to a he mun hi kilometer za mel somruk vela seile kilometer somnga vela zaw kumsang ka zakwa somruk pasaria Israelina alaka changa Israel le Palestinian boina bulpui ber ani Day5 chuan Hamas chuan international community khovel sarkar ti chu crimes of the occupation dan lawaram lo ti top turin angen ti asoya
mase Israel chuan a provocation a chetlak na chu atizwal zel ti asoi Hamas hian tun main Palestinian tang te chwa zalen turin Israel hena humanitarian deal siam turin alongen to china mase hi hnol ani chin ti asoi bok kumsang ka zakwa somli pariata Arab Israel in daw nuwadin Khan Yunis refugee camp pa kumsang ka zakwa somruk panga a Mohammed Masri tia lopiang helshwai to hi kumsang ka zakwa somriat pasaria tangatan iti fada ani laule Palestinian helna masaber laya Hamas azom nuwa Mohammed Day5 tia shiat ani kumsang ka zakwa somriat pakwa Khan Israelin amana khasom paruk velzet atantir ni in Hamas thuchwa chuan asoi Day5 Gaza a Islamic University atangin science lama degree hlo chwaka heta hian physics chemistry le biology te azir ani University Entertainment Committee akai shwai chin Hamas ranka asang chhozela Day5 he pol network of tunnel le bom siam dan azir chwaka kumsom tamtak chung chu Israela most wanted lisa pakhatna ani to a Israel me thi chil na voi tamtak thleng to a mimal takin mo phurtua pu ani Hamas thuchwa chuan Israelin tha atum na lama Day5 amit pakhat a hlo to a ake pakhata hliam na tak atwar ni ina soibok anupui afapa thasari mi le afanu kumthum mi chu kumsang ni sompali khan Israel airstrike wangin anthi to bok ole indawna ninga na nita a Israel chuan Gaza Hamas tombuk le anmun ma be tora an thlan chu anla bom chunzom zela ground lama indawna lian tak machon thei turin Israel sipai nuai tel anin po cha mek bok do tok photang chanchin thar berber she turin he channel hi lo ngai chang zel donia